Salam e pachoka medo kwayo jotelo mag siasa mondo odonj twak kod chuny achiel mar kelo kwee mochwere. Giwacho ni kwee ema biro jiwo mise mag dongruok e piny Kenya kama oganda mathoth yudo pek kaluwore kod chal marach mar ochumi. Viola Alando ema nolosonwa lipodni. Lamo mag Eid ul-Fitr nopong' kod ote mag kwee kod achiel mar oganda. E od lamo ma Adams e apaya Mangong, Bore Nairobi, Ngire Abdulatif Saje mane tayo lamono no kwayo kwee mane oganda jo Kenya. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, who has gathered us here today this morning on this blessed day of Eid ul-Fitr to glorify Him. We should also thank Allah subhanahu wa ta'ala for the blessing of safety and security in our own country. As I say, let us pray for our brothers and sisters that Allah subhanahu wa ta'ala gives them peace. Jotend migao malweny adenduale mane oyuore lamono bende ne ochwalo wote mage mag hawi ni jodinno ma Salam ka bende ne ojiwo kwee. To my Muslim brothers and sisters and to the whole country, Eid Mubarak. Min al-aidin wa min al-faizin kullu aam wa antum bil khair. I think it was a wholly good month of peace. The message to the leadership in this country is that we must all maintain peace and tranquility in our country. We must not use the month of Ramadan as an excuse, because I heard people saying that we will start demonstration after Ramadan. Josleme County Magarissa bende ne odhialo nyasi mag Eid ka gikwayo josiasa mondo ting kanyakla ineno ni gireso jo Kenya machur kod ting mopogore opogore kaluwore kod chal marach mar uchumi. Moko kuom gikwayo gai mar Azimio Odinga mondo koro were gi weche mag ng'anyo mondo mi jotelo matimo twak thuolo mar kelo kwee. Tunasema nchi sio ya wanasiasa. Nchi ni ya Wakenya na hao ni part of Kenya. Kama hawataongoza nchi na watuendeshe kwa njia inayotakana, basi itabidi Wakenya wasimame pamoja, wafanye mkutano na watoe njia ambaye hii nchi itakaa amani. Fujo na mfurugano haitawezekana. Kaunti ma Isiolo oganda jo Salam no kwayo jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga mondo kethenge pogruok magi mondo gichiw thuolo mar twak ma igeno ni biro nyayo kwee mochwere kendo jiwo dongruok ma pachoka. Bende gijiwo jo Kenya mondo med siro jowetegi mochan ahinya to mago ma midhiero mar oro rocho yuto maggi. Takutuma salamu yangu ya heri na fanaka kwa Waislamu wote katika kaunti yetu, na pia heri na fanaka kwa Waislamu wote katika Jamhuri ya Kenya, because hii inasherekewa pembe zote ya nchi, na ile kitu leo sherehe hii kubwa sana ni kujali maslaha ya wasiobahatika. Leo ni siku muhimu sana kwa sisi Waislamu kwa sababu tumetekeleza nguzo muhimu sana katika dini ya Kiislamu ambao ni nguzo ya 4, na tunafurahi na tuna haki ya kufurahi kwa sababu tumetekeleza ibada ambayo kwamba ni muhimu sana. Lamo kod nyasi mag Eid ul-Fitr bende otimore boma ma Mombasa ka oganda jo Islam koro hingo giko matweyo kuom dwe achiel. Jagoro mar riwruok mar Imams aluora ma Mombasa Shahazan Omar okwayo ne jo Islam duto kwee kod ngima maber. Olero ni kinde mar Ramadhan ma higani thothgi oyudo chandruok kaluwore gi pek mar ngima kod nok machiemo. Takia wa Kenya Eid ya furaha, na tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe amani katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe maelewano nchi yetu. Mwenyezi Mungu atupe utulivu katika nchi yetu. Nchi nyingi za Kiafrika ina matatizo, inakumbwa nchi kama Sudan inakumbwa na matatizo. Hali ya kiuchumi, hali ni ngumu. Hata Ramadhani hii Waislamu wengi walipata shida, watu walipata shida, lakini si Kenya peke yake. Tunajua uchumi iko dunia mzima, lakini lazima watu kae chini waangalie namna ya kupunguza bei ya vitu. Chutho jodin Salam jiwore yie margi bang' tweyo kuom thuolo ma dwe achiel.